Maria tana nkoroko ni yango. Korwe kenyero kyanya kwe. Mwakona abeta agosira antikera. Abere kinkungangana n'abana abasebi barua ngokora. Nakukoragera nakuwesiri nakukosoma. Ni yaike iro umwana akorire prudence kurubonyorire AP+. Lakini bora njera teyo nko moira school. Nandi nimbwata abana bande kuchinza bakoma. Timbwati ase nkore matimbwati ondogo nko. Nare ko sababa aba mento baba cherusa emoe mirebo cherusa mamani. Egavana amosinyari. Yabo chanwaga kina sababo konye mondo serio mwana isi. Baba nyamoko bonsis moko toka na sabiroko. Oyo koigwekerere kankonye. Timbwati ncherende yonse. Inko yandeke barua. Twaenda n'abana twakora tumakuragira. Nse igaga mune offensive igitega nasa. Binoro mpogondo kambwate. Bana mbwate mbata. Omwana school. Akora takanyore grade ya P+. Bona njira teyo nko masomo. Na nkor maego gosoma somire kurukia abonyorune changamoto. Nko yete. Senje ebibarua na fingo kora bamanya gosoma na korage abwisi. Akibankonyera omwana bairusisi ko muna rero tarari. Agamba bwaki paka sana ne paka antura mbori na mama. Nakibono nkomenya. Igo nko nganya kuruwe ga na mutinyi mwana ne to nganya nyasaye na manyete. Aho twikaransa igamba kabwa. Abwana ta ko report tara 25 mutinyi yonana. Makende nge atobwate no go kene nge atobangire kende kyose. Timbwati nche kende kankinda wangaine pin. Amoso nyumba abukende nge yono. Nonyene ikoroto nonyene socks kende. Kende nge yo tindi ko ngaine radio kyana kyanya sa yongosa. Kwa majina naitwa Prudence Kerubo. Nilisoma shule ya msingi ya Changana Primary School. Then nikaenda high school Kiabonyoro High. Then Kiabonyoro High School fee ilikuwa ngumu, but our principal Mr. Richard Ariam aliniacha nikasoma free. Kapata B+. Na sasa hivi imekosekana ya kwenda campus. So viongozi wetu kama Governor Amos Nyaribo, our MP Josh Nyamoko, na viongozi kama Walter Chanwa, ningependa kuomba mnisaidie niendelee na masomo yangu na nitashukuru. Nilipata grade ya B+, naenda kusomea education science na ndio maisha ni ngumu kutoka baba aliaga, ila Mungu anajikaza, niende anatutafutia chakula, watu tunasaidiana, pengine tunaenda pamoja ili kusaidia ndugu zetu wadogo kama kuna mwingine pia anasoma kwa high school. Shida yangu inanisumbua ni hakuna pesa ya kunipeleka shule na nafaa kuripoti shule 25th August. Na pesa imekosekana, so ningeomba wasamaria wema wanisaidie ili niende shule. Ningependa kuomba mtu yeyote yule mwenye ana roho safi anisaidie niende shule, nami nitashukuru sana. Naomba tu kwa roho ya huruma mnisaidie. Jago ko Philip Nyauma chichopevu lidali bosana ama ngosom ke banyo high school nyaruke ina aire de school ke banyo abasa marino principal ka majara ka soma for free for college school. The girl was very disciplined without any problem. I was shocked this morning in Agoja Korda ya bilinda ngiriye a press ngosa abasa Maria honorable Joshua Nyamoko mjumbe ito honorable Chanwa, honorable Governor Amos Nyaribo, all leaders from diverse quarters. Kwa nyumano nera that is what I can. Background ya one mbena muroche na wale siko this is the land. Mbwata kamwana. Kende ngeyo. Awali hai hakuna kitu. Morally family of parents about
I want to direct it to you. Mukone. Banyare ku ruasa kali bawa naik. As it's very fun. Bawa tahu apa? Ke baruangira. Kamera anje mu abana. Itu ni musi nyari. Mujumba situation na mukumu yetu anje. Umushimi wajo Walter Nyambati. Yani Walter Chanu. Tora rono konyora abana such cases. This is the case that you need to assist. Come in. Umwana raso mara den ndoto ya shama. Number ya nesi because you don't have even a phone. You can reach on me because I'm the neighbor. 0729 24 76 40. That is my number. Maria Tagalata Philip Nyom. 0729 24 76 40. Philip Nyom.